Galenika fitofarmacija preporučuje. S obzirom na to da je zima bila nešto blaža, a vegetacija nešto ranije krenula, u voćnjacima je uočeno prisustvo različitih formi štetnih insekata. Mesta prezimljavanja štetnih insekata i grinja, kao i prouzrokovača biljnih bolesti, predstavljaju pukotine kore, rak rane grana i grančica i delovi oko pupoljaka. Preseci nastali nakon obavljene rezidbe predstavljaju ulazna mesta za gljive i bakterije koje prouzrokuju različite bolesti u voćnjacima. U ovom periodu je veoma važno da se zasadi jabučastih i koštičavih voćaka zaštite od prouzrokovača bolesti. Pored zaštite od prouzrokovača biljnih bolesti, posebnu pažnju treba obratiti na zaštitu od štetnih insekata i grinja. Uprkos tome što zatečeno stanje u voćnjacima nosi povećane rizike, potrebno je naglasiti da i dalje postoje kvalitetna i efikasna rešenja za odličan start vegetacije ukoliko na vreme uočimo probleme u voćnjacima. Kompanija Galenika fitofarmacije za tu namenu preporučuje primjenu kombinacije sljedećih preparata: bakarni oksihlorid 50 ili kuprozin 35 VP, galmin i cipkord 20 EC. Preparati bakarni oksihlorid 50 ili kuprozin 35 VP su fungicidi i baktericidi koji se teže spiraju kišom i odlikuje ih dugotrajno delovanje u voćnjacima. Naime, njihova uloga je da izvrše dezinfekciju stabla kao i da smanje prezimljavajući infekcioni potencijal prouzrokovača biljnih bolesti. Galmin je insektoakaricid koji u svom sastavu sadrži najveći sadržaj mineralnog ulja na tržištu, ima ulogu da suzbije mehaničkim putem sve prezimele forme štetnih insekata i grinja. Osim toga što pokazuje delovanje na štetne insekte i grinje, ima ulogu i u impregnaciji biljnih delova, kao i to da pomenute fungicide duže zadrži na biljnim delovima. Preparat cipkord 20 EC ima ulogu da suzbije sve odrasle štetne insekte koji se nalaze i doleću u voćarske zasade u ovom periodu. Gotova kombinacija pomenutih preparata je preparat plavo ulje. Primjenom plavog ulja se jednim preparatom efikasno suzbijaju svi prouzrokovači biljnih bolesti i prezimeli stadijumi štetnih insekata i grinja u zasadima. Pored pravovremenog obilaska zasada, primjene kvalitetnih preparata veoma je važan i kvalitet tretiranja. Naime, da bi tretiranje bilo uspešno, neophodno je da se obavi po mirnom i suvom vremenu uz optimalnu količinu vode od 800 do 1200 litara po hektaru. Ukoliko nakon ovog tretiranja usledi period sa velikom količinom padavina, preporuka je da voćari ovo tretiranje ponove. I ne zaboravite ono najbitnije. Uprkos svim izazovima, greške koje danas napravimo, kasnije se ne mogu popraviti.